बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोननिसिम जोङो गाबोन इन्टारनेशनेल वमेन डेखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि क'क्राझार जिल्ला आरो बनरगाव मण्डलनि महिला मर्चानि दैदेननायाव गाबोन जों बे थुलुंगुरि जायगायाव जोङो गाजा गोमजायै मोनसे महिला दिबस हिसाबै फालिनो आखायाव लादों। बाव जोङो मण्डलनिफ्राय सहযোगिता होजोबगोन जेसेबांनाखि माबादों बेखौ कमप्लिट जोङो मण्डलनि जानानै बानजायनायखौ जों आखायाव लागोन। बेजों लोगोसे माखासे जोङो बुंथिगिरिफोरबो लेंहरनाय जादों। मा नाममोनलाय बिसोरना गौरी बसुमतारी बे PhD खालामगासिनो दं जाखांफुनाय सासे मोजां स्टुडेन्ट बियो आरो बेजों लोगोसे जों माखासे गावनो आथिङाव गसंथानो हानाय आइजोफोरखौ मान बावनो थाखाय जोङो 10 जन आइजोफोरखौ मान बावनो थाखाय जों आखायाव लादों। बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मानगोनां आइजोफोरखौबो जों लिंहरगोन जाहाथे जायगायाव थांनानै बे महिलानि डेभेलपमेन्टनि थाखाय वमेन एम्पावारमेन्टनि सोमोन्दै बुजायहैनो हायो आरो गाव गसंथानाय लामाखौ गावसोरनो दिहुननानै लानो हायो। नोंथांमोना बे सेलेक्सन खालामनायनि बुंदों 10 जन बे 10 जनखौ मा सिस्टेमै सेलेक्सन खालामदों? बेखौ जायनाखि आइजोआ गावनो खम रांखान्थि बाहायनानै दासिमाव माने डेभेलप खालामनानै गावखौनो गाव जेनेबा सोरबा जि दानानै सोरबा बबेबा मोनसे आबाद मावनानै सोरबा बिजनेस मावनानै गोबांथार बिथिंनिफ्राय जों लानाय जादों आरो बेयाव इन्डास्ट्रि निसबो थागोन बाव जेनेबा फिसा आरो सोरबा आसार बानायनाय बायदि मोजां न'खर सालायनायनि थाखाय। ओमफ्राय बेयो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जागोन ना ब्लक हिसाबै जागोन बे सेलेक्सना? बे सेलेक्सना जोङो जौथ' हिसाबै लानाय जादों। जिल्ला हिसाबैबो दङ ओमफ्राय मण्डलनिफ्रायबो दङ। जों जयैनो खुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। इन्टारनेशनेल वुमेन्स डेनि थाखाय जोङो दिनै 7 तारिखनिफ्राय 8 तारिखनि थाखाय साखाफारा जानायनि दङ बनरगाव मण्डल महिला मर्चाया। बयबो जगदान होनो थाखाय आङो गासिखौबो फैनो थाखाय खावलायदों। गाबोन 8 तारिख मार्चखौ जोङो नारि दिबस होनायनो फालिनो थाखाय बे हाबाफारियाव जागोन गाव गावनि आथिङाव गसंनायनो न'फोरखौ सामलायनायनि थाखाय जाय न'खरखौ सालायनायनि थाखाय बिसोरनि थाखाय जोङो माबाजों आर'नाइजों बरायनाय जागोन। जोंनियाव आलासिया सानै जागोन सासे PhD लानाय जोङो महिला मर्चानि थाखाय माने वुमेन्स डेनि थाखाय मा होननांगौ आइजोफ्रा ओंखारनायनो बे बिखय होननो थाखाय जोङो आलासि लेंहरनाय जादों। आरो सासे दंबावो बेयो जोंनि महिला मर्चा माबानिफ्रायनो डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो फैगोन डिस्ट्रिक्ट महिला मर्चा बिसोरबो थागोन। जयैनो जोङो गाबोन गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय तैयारि जागासिनो दङ। ओरैनो बेसेबांसो आइजोफोर 200 जन जागोन। 200 जननिफ्राय बाराबो जानो हागौ। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि ब्लक हिसाबै जोंनि माबा मण्डल हिसाबै। प्रथमे नमस्कार সকলোকে। যেহেতু প্ৰত্যেক বছৰে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে মানে 8 মাৰ্চটো আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে, তো এইবেলিও আমাৰ ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চাৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি স্বপ্না বনিয়া বাইদেউৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি মানে প্ৰত্যেক কোকৰাঝাৰ জিলাৰ প্ৰত্যেকটো মানে কোকৰাঝাৰ জিলা নহয় মানে সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰত্যেকটো জিলাৰ প্ৰত্যেকটো মণ্ডলতে মানে পাতিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। তো সেই কাৰণে আমিও মানে এইবাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ মহিলা মৰ্চাৰ উদ্যোগত আৰু বনৰগাঁও মণ্ডল মহিলা মৰ্চাৰ সহযোগত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত বনৰগাঁও মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত ফুলুংগুৰি গাঁৱত পাতিবলৈ আয়োজন কৰা হৈছে। আমাৰ ৰাজ্যিকৰ পৰা এটা নিৰ্দেশ দিছিল যে এটা কমিটি বনাব লাগে বুলি। তো সেই কমিটিৰ আমাৰ আহ্বায়ক হৈছে আমাৰ ভাৰতী দৈমাৰী বাইদেউ আৰু সহ আহ্বায়ক হৈছে আমাৰ দীপালী বাইদেউ। তো সেইকাৰণে আমি সকলোৱে আজি ইয়াতে একগোট হৈ পেলাই আজি আমাৰ আয়োজনটো কিদৰে পালন কৰিব কেনেকৈ কি কৰা হয় সেই বিষয়ে আমি ইয়াতে আজি চবে মানে একত্ৰিত হৈছোঁ। আৰু কাৰ্যসূচী অনুসৰি আমাৰ প্ৰথমতে আমাৰ যিটো দলীয় মানে কাৰ্যসূচী ধৰক বন্তি প্ৰজ্বলন থাকিব, তাৰপিছত ভাত বন্দনা, তাৰপিছত আৰু আমাৰ কেইগৰাকীমান এনেকুৱা ব্যক্তিক মানে মহিলাক আমি সম্বৰ্ধনা দিম যিসকলে মানে নিজে নিজে স্বাৱলম্বী হৈছে। স্বাৱলম্বী ধৰক নিজে আজি ধৰক অলপ টকা ইনভেষ্ট কৰি ধৰক বহুত মানে লাখপতি বাইদেউ হৈছে। আৰু যিহেতু আমাৰ চৰকাৰে লাখপতি বাইদেউ কৰাৰ কাৰণে যিটো মানে উদ্দেশ্য হাতত লৈছে সেই উদ্দেশ্য সফল কৰাত বহুত মহিলাই মানে আগ্ৰহী হৈছে বা হৈছে। আৰু যিসকল আৰু এনেকুৱা মানে পদক্ষেপ লৈছে আমাৰ মহিলা মানে ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চা বা ৰাজ্যিক আমাৰ বিজেপিয়ে যে যিবিলাক ধৰক
অংগদান কৰিব বিচাৰিছে কিছুমান মহিলাই ধৰক মোৰো ইচ্ছা আছে যে মই আজি মৰাৰ পিছত যেনিবা কিবা এটা অংগ দান কৰিম সেইটো যেনিবা আমাৰ জৰিয়তে যেন সিহঁতে মানে সফল কৰিব পাৰে সেইটো আমি এটা পদক্ষেপ ল'ম এই দিৱসটোৰ জৰিয়তে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে কালিৰ দিনটো নাৰী দিৱস হিচাপে আপুনি এজন মহিলা হিচাপে কি আহ্বান জনাব কালিৰ দিনটোৰ কাৰণে এইটোৱে আহ্বান জনাম যে স্বাৱলম্বী হওক ঘৰত এনে বহি নাথাকক ওলাই আহক সকলোৱে নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হওক স্বাৱলম্বী হওক চিফ গেষ্ট আমাৰ মণ্ডল সভাপতিটো থাকিবই তাৰপিছত আমাৰ বনগাঁও মণ্ডলৰ MCLA ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া তেখেত থাকিব আমাৰ মণ্ডল সভানেত্ৰী আমাৰ জিলাৰ সভাপতি তেনেকৈ পেলাই আৰু কিছুমান গেষ্ট আমি মাতিছোঁ তেখেতসকলো থাকিব